এই 10টা পানীপুৰি যোনে মানে গাইস প্ৰথমতে খোৱা কৰিব পাৰিব এই আইফোনটো গিফট হিচাপে ফ্ৰীতে পাব তো ভিডিওটো আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকক হেল্ল' গাইস আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গাইস আজি ভিডিওটো হ'বলৈ যাইছে ধমাকা ভিডিঅ' ইপানে মোৰ লগত আছে গাইস ভাইটি হাই গাইস ইপানে আকৌ আছে গাইস ভন্টি হাই গাইস এতিয়া মানে গাইস আমি পানীপুৰি খোৱা চ্যালেঞ্জ কৰিম এতিয়া মানে গাইস আমাৰ তিনিটাৰ প্লেটত 10টা কৈ পানীপুৰি আছে এই 10টা পানীপুৰি যোনে মানে গাইস প্ৰথমতে খোৱা কৰিব পাৰিব এই আইফোনটো গিফট হিচাপে ফ্ৰীতে পাব এতিয়া মানে গাইস আমি খেলখন ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰেডি 1 2 3 go I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. গাইস এই পানীপুৰি চ্যালেঞ্জত মই ফাৰ্স্ট হৈছো গাইস পুৰা জ্বালা হৈছে গাইস এতিয়া মানে গাইস মই এই আইফোনটো পাই গলো নেক্সট ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব আজিলৈ বাই